Phashala Tripura hastewa kurung thayo watui nokbar kotor phaimani nukjaka watui nokbar phaima bai lukurongni nok khug rabar kuwai bufangrok baimani nukjaka te lama rok kuwak baimani bo nukjaka Chashala borom gonang MLA Poldangshu bini assembly area o khobja kaitham kami o thangai naikha a kami rok ongkha Purnobasan kami Munda kami te Nepaltia amsai 48 Karamsara constituency ni MLA Poldangshu shaka Phashala watui nokbar kotor phaima bai bebak thayeno nok khug bai kha abni bagai 48 Karamsara constituency bai khobjak Munda kamio thangai visit khlaika te o amsini lukrok bai koklam shalaika abni yagulo kathal chora amsayo phaigai nugui mankha o amsani lama rok kuwagai thangbaika abno tuye department bai koklam shalaijanai hini shaka 48 Karamsara constituency ni MLA Poldangshu Aro tamo rok kucho ha aro sini rabar bagan furung ni hoye thaine mani rabar bagan dei nosto han thaine mani emni rabar bo baijak hang tamro baika bo parai ma kono bosun para hinjau ma nyeni bo mongla staran emne tamo khlai rok chalai thong karo sagale आइको खुसी नांखाता चिन पारो पैसा पनि जे फाइमान खनाया गबा तिनी फाइयो गबा खुसी नांया देखा आगे नि एमएलए रक फायातना फाइमा रक सियां जे और फाइमान टोटल विजिट खाइगा जों कान्चन सरा बिसिनि आन्दार मुन्डापारा ओ 2-3 दिन वाटै फाइतोमा बागै कमा ल्यान्डस्लाइडिङ खा बुनि नक गंखा नबारो उरिखा के आब्रकनो तै बरबाय मालायना थांगा दाय आबनि परे यां तिनी काथाल सरा फाइ नुखा गोबांमा अंकंजाक ल्यान्डस्लाइड अंजाक आनुक्लब नक नुबै मांखना ए अ पागलाइसनखो वाटार अंखनि बागै अ स्ट्रीम नि डाइरेक्शन नि बागै अब कागै दंबायखा आं तै बुसखांगो जों सगांगो जे नुबै फेमानि आबरबो ल्यान्डस्लाइड दंबायखा ओंखाय आजे क्वाक मानि अब फ्यूचर रिस्क दं गाबनो तै डिपार्टमेन्ट न इंटिमेशन दजानाय डिपार्टमेन्ट न खबर खाजानाय तिनि